For me, Mama, Aquaba Shonko, the Batuma GH, so a bread aso, says some of Hoda Sa, Akano, yet ever some with the so son, I won't so I wish you, but me be at a woman. The Sia de Ghana, I quite say, and then used to be himself better said, a wood yak or so, I need put more for be a dinner yogo ewu. Then send ye da, and I'm from a yet in a full for the Pia, or Kunu, or Kunu, just a number for one more da. Na Nansen terminal for buffer matters a mam, nipa do na who draw more and say, Enquala, memua, womuku, a yomu yonki walk as way, you won't sell by a nipper who dream on whoopa, as I say, and then a yakomon so better say, Enquala of that age, no, woman badges, and Jane Numpo, no to me a decide a woman, as I say, I know abanning to know, I say, when dear, I'm a for frost, I didn't know at you, and never for a bit more, I made the becca once about Chamono, and they say, a police for actually a year and Columbian Muam, you know, almost I enter for. Now, what your ma, woman talk with thee a year about be a woo. Now, it was a for and some no a munchimuno, a mood of palm, and you turn home that's a siana, you turn home by me, a moon and some no assume. I was a first son, I will share our videos so a year photos I would write a trigono. Yet Dennis Asamoah Senior, any Nianata, Dennis Asamoah Junior, and as a woman named Edawa Woshe, never for woman here on a subject police for Aquachuoma. Now, according to reports in Jimmy Channel, woman ye meta, one more Suma driver form no me Juma, na say woman Bussian form our for the any maybe on tape, any man say, woman ye mate from me enter for, as a woman a Juma. Na eduma no akechie de mo no ase anso mani na ese wo pe mo e di account mo na wo mo pe no e na nam so mo do mo age kro no bomu a no ade ya wo mo e kobo kro no a de sa bayo ani din e de ye Sherifa Yakubu na wo mo sabre wo di na wu a wo mo nso ba beda abonti a ya cho mo e de akoto ye police for akache na wo mo hia bayo yi e wo bia wo Kumasi ndin ade Kumasi Academy Senior High School Junction ma na bayo kra handbag bi e no mo ji free nsem no mo ji free nsem no struggle kakra koso no mo e wo abayo sekan e no nti no de to na e wo nsem na ba ni baba kwa na wo kom wa no so police for ache no sabra no mo ka say Asante Edward no de na nefi kakra wono na ka enter for ememu amienu hu a wo mu di sabone asabre a police for actual na se na nsem ni sifata ene enkwala ejumadin so many bi obi mpeso odi ejumadin be chechire no na ese wa ejumadin abre ene sika wo ejumadin kwapa wo pe kwan fufo bi obi sika entempa so se na be ya no wo be hinhan no enu na aba ene amafodo mo ato se wudie de ayefo bebi a obefe bia ehun se ma paso tire bi se die na aba ene atiese ememu ano so eso atese wo mo so do mo adomu na me ho kafo ene o asa ni be di nkomo ade afa ensem yi ehun ene so fopani awota Holy Ghost Fire and Prayer Chapel ano metre so for and the Prophet Bernard Essien bo amene ma na kwa bashonko olifo mo akwa ba yusura na bibi aboko yami adu bi ho odin search ko everybody say so mo odin sa na olifo asemwe se na etie no sesia no enu ane ye daily order ye betia na say no we die wonu ane de bi ye bekoso sana na ma me nchia motif for chinchin benche ye ne omo mutie nyina de tie ne se nse ma me starting from entafo so entafo yankofo bi a they are a spirit being born empono omo ya honhom empono omukuta human flesh ko no do almost a spirit. Okay, so what you say na ekoba center for be kan bo makwa kokun bi dia na then there is a strong spiritual backup a back entafo no but what you say said ye be ya share wudi ebetimi akoso and I say from 2020 edi ba akopem 2031 bloodshed year sisu bi mbose from 2020 ekosi last year
ekwa akopem 2031 bloodshed ye no die mpesa menti ase die ne wo moja be hwie gua ma ebeburu ya adwene enti ase so se yesi ye ne yesi ye Kristofo na what yesi o man mu kwa ne bekoso enye so man all over the world okay but what yesi ba aha no ebe koso ama ye encounter so many what yesi enti yensempi we kura di sha na what yesi eti evo ti me we kura mpo na ye hunu kura isha the shampoo okay. There is more to it than what you are looking at. Okay. Oh, and then no so na say emebu ni sika ni bre. Oh, sika ni bre afa emebu no mu a. Akwa bi ti say peer pressure, pressure of friends, any luxurious life ebi mu leadi. Anase ebi mu leadi ntino. Akwa bi say any say unipa na ye dia ene me nso ba bia me fa ye bia me fa ye but there is a strong spiritual backup ye blase a wo mom nim na okwa ko ya nso ye nka nche se bia be hwie mojegu anasese won say boys yi ekwa ko wi ade what you say ba be bia ekwa ko bruye one that shall not kill omakum and two that shall not steal omabunya memra mi so but what you say and the Bible said you try obi mini bia no on the day of judgment sa moja de be kukuru we mama won anwom animu on the day of judgment enti bu sa say ye di kuru we be gu mojam ama animu no amwanu on the day of judgment who ko gina Kristo alpha ni omega anim akono made we are then emfa na okọ na say wo kwanda wenim enti ewudie na obedi ni de ubedi o but umfa ho tototo age so nya repentance of mind. Okay. Oh, and repentance of mind and be break is a bridge of sa edia etimushum ensam any moja hwegu na wadwa behind mu what be break dia though you be punished but atimuda ne beje nkwa. Na won say na deti we kura de be ka sentafo we kura de eye ne kete eye ketu akura in them. Ena ebedu baby won betwe sika ngi twitwa won 1 say you twa me ni twa ni twa wo de all the prophecies we nyina aba but no say ne no o man ni na difu asem ni asofo asem aye enji nyame adifo the prophecies ni ba kwa na ye mpese be ka biu but what once na de chele entwitwa last month de be betum about enkola wuwu e be kum kola bebre me be wura mu a bro follow me next starting na what you say do for say okay na me go through Ghana phone sem bi o mo keka do na say and the phone sem yi mu no kai ka ma fo papa ye obi aso wonu mu a fo tire say wo mo nambom de bia wo mo nantibom e no mo da be me teduma wo mo eye I say no emu na to mo ni brisk enti mo masa ko no edieku obi ba de fiat so ya say na ya be che mo enti na say awofo bi so no wo mo ma Mikam sata intafo wo de nke say ye nhira o ntafo akwadia so no kwabia awakwem na so nipa ye wadoye ne de keka o na wetimi awo ntafo na omunam ba sa ma ko ma majuma de so mo so pese o mundi ye nti o matimi akotu sa na mo say na awofo no so mo otu sa na mo no so de na obeka fo mo ewo ma no o ma ni ni krampo me o matimi abo mo brakra ne akwa mo fifie na o mo ye o majuma na na me de me kan say unse awofori bi o wa otu ba pa hwia wankasa gu a wo ho animu ase ati ase na Bible say entian so aba ma be ma akwala na firi na jibi sam na se amira akwala na starting the bone or starting eye nyoma bi a ensem bata wo se nka wo tia no amumu ano ebi wo mo nye na sometimes wo mo ye kura na sisi akwala na ba no ma so den enti wan fa nyame asema mata entian no wan kire ni se abrabo ni lidi ni se anase libi ni se na wan fa na mfa kwanten ni so a onyini a ewe kura be ye west yes we hunye ma kese won afa eni we kura be ye ayi na won se Bible nso aka se ye bebu nkola ho aponta on the day of judgment nkola so from what age yankopon de so no nim da be hunu papa na be hunu bone no ya start okay but what you say eni ko pem da obewu
enti nyame ampata na oya aso de nkola abrema na wo nkola abremu a wo de hwe ba bi akọ ene ne nkola no bebre na aso den enye so mo no maso odi o nyame de omo be ye blessing to the family enti it's up for parents they say omo be bring them up what you say omo be show mu ye de omo bring it up so abe glorify Ewurade and ebusua no as large and the society too you know obi na mos maami ekuata abayi oyiwa wonso ni a oso pato what you say ese fifie okoto mo anoma won na enti kwaku nse oni a oso se enti bia de ni ma wo se asumesho na modie se de ne papa tie no nsuni bia ene wo ni mu enti meka se from the root of the family ena ebobo ba ya ba so ebia along the line no se ebia me meka se awareja ye beba because awareja ya man kola ni timi nya basasa okay ena ne eja tena se awarefo a ebe den na wo hwe oba na oba dimate oba tan mu a wonsum ejam na wonsum wo be pe bibia ma oba no kura ye daache wotimi ahwe no nso ni na busua but ene no ba bi o makwa kowura no ene no nso no kola meka se bi mu nso no ba bia wo mu di agro won peer pressure and endorse yes okay but what do peer pressure and endorse obi wa awofo ne clean but omo ankasa woman or associating itself with the social media crap or we PS social media or enti enuma obe hunu ni enuma bi amanfo bi live life bi am enti wotena what me say you are failing in life but you are not failing in life and from the body a onya the open tem enya no no o te sa kokohwe de butu nkosu enye ne oto ye so obe buli na mu bu pen mienu say the Bible ko beja fa no hofa so it's up to you say obeto boase na ode brebre ne Awurade hyiraw no nya somdue dan say obewura sha kwa kofa mamo ahonya mamo ahonya we bu say ene no bi akwa bi say unisika yemu unisika ye fre sakra ko bedwem ebushia kwa tu agina ye mfrew enje ne mepremu akwa akopesika ye tu agina ya frem but awie ye no ena meka se mamo ahonya se the Bible kan se untimi nsuma wura no mbani so ati ase Onyankopon ne mamo untimi mamo nso the god of wealth the god of excess of money enje de untimi nsuma Onyankopon de you find your way ena on the way anyway be wo kwamu bia no get ready say you have to the home bia wa dia boso sanity odi for e beda wase na asan e dey jumedin be see krampo no bo futo bia fasumi hahwefo na yen fancy mesero emebuna yaba Bible say obenyansafo wi na so enchere asemuti mesero ayen kakran na akokodu no nsu little drop of water make a mighty ocean one am kind so what you say upetu ho etusi a moja beba what you say mampo america hu e dia hwe ase beba enti mesere emebuni emaba wa musisu amoba pa adwuma bi fa won saye choko enya kura enti se busuma akatua otu kakra wa bi na wo sen kom na waye din na waye na wodi fam enti mesrew ebia nkomo twitwi person ni din nkomo a obetima frame mo number isu na din nkomo eye 0249 631876 0249 631876 anase 0203851633 0203851633 mesrew me say 2022 anase you started from 2020 ekopem 2031 eye blessed year into me show ye na obi amfa omoja anyade anwoto show ye na obi amfa omoja anyade enai de sai futo we de eye futu papa ena odi for e de so nti wo be fa no afa ntempa so na wo wankoye obi wankoye hanama obi esin na ebusafo me de ensem no eba ne wiye no wonso tie mu no o asemfofo bi abeta won fa mbata wa fa your comment section wo na fa so me ne bi mus no share video we on all the social media platforms TooMuchGH on Instagram, Twitter so at TooMuchGH_. So and you Facebook so at TooMuchGH.
enti senator bia no betumi akọ sa platforms no so bi no wa follow yen e wo hono na na mo wusu a enmidi aha na na edwumade ni esinya me ya aduma bese de shape makram no